Aco. Posto, brate. Nisu oni krave da ih tako uče. Lijepo si kaže, molim se, a ne ušiš. Kovce. Oću tamo. Šta je ovo? Promijeni muziku. Ako je novi džak, ne moramo da ga bijemo. Nećemo neko razine, došli neki problem. To ne postavite ti to da gabuši. Ja Mira sedim ovdje i nikako. Biološkom oksidacijom. Ja ne znam kako ću kući doći. Kupit će me tate Što da kažem? Treba će vam ključno se napravi, je? Krokacija. materija. U ćelijama. A gdje je baš iz Prepolja nađe? Šorica je opet zaključala ormar i tužila. Organizma.